කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ ඉඳලා මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා ඔබට මේ වගේ විපතටපත් වුණු පිරිසට මේ වගේ පුණ්‍ය කර්මයක් කිරීම අපේ හාමුදුරුවෝ නැවත නැවතත් ඔබ වහන්සේට මේ තියෙන පින නෙවෙයි ඉදිරි ආත්මයේදී වැඩි වැඩියෙන් මේ පින ලැබෙනවායි කියන එක අපි සිහිපත් කරන්න ඕනේ. சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை முத்து முத்து ஆசை முடிந்து வைத்த ஆசை வெண்ணிலவு தொட்டும் முத்தமிட ஆசை என்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை முத்து முத்து ஆசை முடிந்து வைத்த ஆசை வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை என்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை மல்லிகை பூவாய் மாறிவிட ஆசை தென்றலை கண்டு மாலையிட ஆசை மேகங்களை எல்லாம் தொட்டுவிட ஆசை சோகங்களை எல்லாம் விட்டுவிட ஆசை கார்குழலில் உலகை கட்டிவிட ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை முத்து முத்து ஆசை முடிந்து வைத்த ஆசை வெண்ணிலவு தொட்டு முத்தமிட ஆசை என்னை இந்த பூமி சுற்றி வர ஆசை சின்ன சின்ன ஆசை சிறகடிக்கும் ஆசை முத்து முத்து ஆசை முடிந்து வைத்த ஆசை සියලු දෙනාට සම්මා සම්බුදු සරණයි. අද දවසේ අපි තවත් අසරණ වෙච්ච පිරිසට උදව් කරන්න පටන් ගත්තා. එදුකල් සෙවන ගම්වාසීන් එකතු වෙලා ඉතින් උඩුදුම්බරට ආසන්නයේ සිටි මැදනුවර ප්‍රදේශයේ මැද මහනුවර නායකයා උගාස්ටෙන් අසරණ පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් මේ අම්මයි තාත්තයි තමයි අපිට දානි ලබා දීලා නවාතැන් පාසුකම් ලබා දුන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට යනවා මේ මැද මහනුවරේ මිනිස්සු දෙවියන් ස්ථානයේ අඟුරු වැල්ල කියන ස්ථානයේ නායකයන් බලා ගන්න පුළුවන්. නායකයන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ උදව් කරපු සියලු දෙනාට ගෞතම බුදු සසුනේ උතුම් ධර්මාභෝධයට මේ පින උපකාර වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු.